Video ni dah viral. Lebih daripada 500k views yang menunjukkan Donald Trump tewas dengan salam Anwar Ibrahim berbanding dengan cara Donald Trump bersalam dengan pemimpin dunia yang lain. Nampak? Dan pada malam ini kita akan bercerita pula berkaitan tentang the power of words yang digunakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kaedah yang dipakai adalah puji-puji smash. Jom kita lihat video ni betul-betul. Pujian yang pertama, roll. We of course admire your tenacity, your courage, because the world needs leaders who promote peace strongly. Nampak? Subhanallah. Dan pujian yang kedua, roll. To achieve that, you have to break some rules, as you did today. When President arrived, he asked me to join him in the car. I said that's against the security and protocol rules. And he was delighted to break the rules, and I... A nice ride. It was a nice ride. Nampak? Ketika ini tuan-tuan dan puan-puan, Trump sangat sonok, Trump sangat teruja. Dan dia buka fikirannya untuk menerima lagi pujian daripada Anwar Ibrahim. Namun, di sini kekuatan Datuk Seri Anwar Ibrahim. And we share a lot of things in common. I was in prison, but he almost got there. And thank the President for his effort to secure peace in many parts of the world, including Gaza, and urging him to remain focused and ensure that there's a comprehensive peace that the world requires. Nampak? Subhanallah. Dengan cukup halus, Anwar Ibrahim masukkan jarum Gaza beliau ke dalam fikiran Donald Trump. Dengan cukup halus, Anwar Ibrahim bermain dengan kata-kata sarkastik yang membuatkan Donald Trump tidak boleh nak menolak kata-kata Anwar Ibrahim, the power of words. Dan kesannya dalam ucapan Donald Trump, banyak pujian yang diberikan kepada Anwar Ibrahim. Sehingga kan dalam kapal terbang sekalipun, tetap beliau masih lagi memuji Anwar Ibrahim, memuji Malaysia. Malah paling cantik, tuan-tuan, Donald Trump sempat menunjukkan perbandingan antara signature beliau dan signature Anwar Ibrahim, memuji signature Anwar Ibrahim. Dan itu dalam ilmu gramafologi. Nampak? The power of words dalam NLP. Ini adalah ilmu mantik yang selalu disebut oleh orang sebelah sana, malangnya tidak mampu nak digunakan dengan sebaik mungkin kerana dia hanya tahu retorik mantik, tapi mereka tidak tahu bagaimana nak menggunakan mantik sebagaimana yang dipamerkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak?